Daki Hajar ngut kipai ringet Katholik jongka Divine Mercy Parish Umdang kilayat Proseshon Eucharis saudong jongka Shnong Umdang hakasingi utrai mission khat khandai tarik risau. Reverend Padar Sylvester nong sit Parish priest bad upadar sinrop kila kenyaya kemas pekut hakan nikasingi. Ki hebret chinrang bat kenthei ki bala pediang ya kamet berkesnam uji sukris hakasien ka baningkong kila kenjo hadu arspa khandai pu khandai ngut hakani kasingi bakrau. Kajing dan jong kini ki hebret kala pen phu bat pen internet ya ka lumpung le NIAM barok away. Ki pai runget na ki shnong ki bahap hakani ka parish kila tu hakani ka singi krau de ki jingdwai riu blay nadu tulong ki do nut jong ki. Hakapor shi baji shi teng no sngi lasdang daga jingat Proseshon Eucharis hakilar bat kidong jaga shnong Umdang barok away. Da ka jingat bashit rahem ki pat runget kila duwai bat ruwai lungman sim barok shilenter kalentiyat Proseshon. Kinong put turoy, kinong tem ksing, nong tiet bom, jaga St. Peter's ban na peneng rey nong ston, kila pen ang lengo ya barok away ka shnong daki sur jing put jing tem basawa jam bat pasang utiang. Lapan wai ya ki jing le NIAM hakani ka sngi basyong kun, da ka jing mani sakramen bakhut tam kaduan balapan yad bat duwai melung mensim da upadar sinrop jong kani ka parish. Baru mensimbaku Kajing ayai Jong utrai jing yu Jesus Christ Bat kajing i jong ublay Lamba kajing aslo Jong mensimbaku Kindon rengkat bati baro Rengkat batiru Irap da kajing kemen kubak krau Banyo ya kani kasih kubak kemen Ban celebrate ya ka World Mission Sunday Haga balang sluk apartheid Ban mangikum ka Parish Banyo ban long ya ka Eucharist Proseshon Trong kasari dungi haunus nambah kentang I play ti berokot Kerpangai father, sister, tiki pai kidong blay, kiri semua pekerpangai, naga Bynta, dia bahai jenis, kita baka band player, a band balonan cathedral, berseru blay naga Bynta jungi, kita ke choir, kena tuan, kena kumin balengkong, ngiyang sodong kani kedua naga Bynta kemas buku. Koemen ko para, tu ini KHUBOR banggelong sinompo, nang balong di bala kre, banlenyang. Ya dijing maya bokut ngakla hau blay dengan borba baghati konen kopara bangalale pochi boye da dijing perkha badati daki kam badati ya da dijing le pala chona da dijing le pala chona Da kajing le pala berkrau le sona namar kata terpar kemaria bukut bayai sa kacai suci ya kia mel berkiri ukur pada pi kon men ko para paduai na Bynta chunga au fai le chungi
Terpadu hingga muncul baik dalam kesimpulan menyusun kesimpulan menyusun. Tanam marcis Pak Prapulai. Jing sok jing keman, praise long cry. Ha kapor benya lenti sengking, praise long cry. Ha kipor what